Imalki je najavio novi cenovnik za 22. oktobar. Od jutros je mast poskupila za 30%. Što se mesnih prerađevina tiče takođe, Juhor još od 10. ima novi cenovnik, znači cene su za mesne prerađevine otišle za čak 10%. Nema mesta i nema osnova da se u narednom periodu povećaju cene. Upravo iz ovog razloga koji ste i sami rekli da je kupovna moć niska i da svi oni koji proizvode određenu robu, pitanje je da li će moći nekome i da prodaju, jer razlog je nemanja dovoljno novca. A uzroci se nalaze u depresijaciji dinara, odnosno domaće valute. Uzroci se nalaze u objektivnim okolnostima, znači nepovoljne klimatske prilike i smanjen poljoprivredni rod, ali i pasivnost vlade Republike Srbije koja nije blagovremeno reagovala, vezano upravo za slabi poljoprivredni rod i pritisak koji ono vuče vezano za cene.